دما مرد دناف خزای دادگره راستی گلک خوشی نکنته اف جی بوکیکه آنگو بوکانی نها عندما حزیران دانه لی وک نمونه اف بوکیک مایه حتی به وقتی چونکی هر در بیه پوش و پالاخ وکی نها دیمن داجی خویایه تو شیناهیه کی نمایه لی بالکشه اف بوکیک نها وسان وکی سیویان لوی داره مایه اف جی کرکوته دیواره کرکوت هم دبیجن اف جی وگرنوگم پجوک ساعت گره گیاهی باش نینه یعنی اف درجی کنا کرموریانه وکی هم دبینن هر یک انداو خدا دناو گریفتاریه کی دایه کاره کیت که وکی نها یک جی قوتا خود زده رنوگه کل دو خود کشینه هر بجی جرا ولور جی دیسا دو کزگین رشنه او جی دناو او پوشه کرموریان برهف کریه ده جوهر از سر خواهد دکتن بن اوه و به هناوی گیه دکرن بله لو تبگره کی در آسایی دبه انسان هنجاران جوهر کرموری میناک بگره و لگور وی تبگره براستی جی هجای دیتنه مرد دکاره بساعتان لسر لبو تفگره کرموریه نرخاندن بکیه شروعه هم بکیه بکی بود بینن اوی ریه وانه بله اوی ریه وانه نها ریه کی دو درش وک خطا کاروانان اره ریوتیه کی دو درش دکن دوی ریوتیه دا راستی گلک زور زحمتیان جیتین و جبو دبارا خواب کن ام بجی پی بجین هر یک جدیه کی پوشه کی دگره دبه سر کنا خو اف جی کرمشه کی جسال پارمایه سن حشک بویه کی من دبینم و اف جی یا ای سالینه کی توپکه کی هجا بله ین در دوره جی هیوه نبونه ویا جی جوره کی ستریه یه اوین کی بالکشه زوب زو ev heşknabe heşin dimine hatani ma tirme heyu heşin dimine dema merib dinav xazaya da digere brasti jî mer rastî gelek tiştên balkêştê qasek bere zîmin bu kek dît niha jî min yekê dît wek sêwiyekî her der biye pûş û palax lê ev wek berxwedêrekî di nav xwezayê de rengîn maye. Li vê derê gelek striyêkeran hene. Pekî
دیمم دا جی کفشه گلکن لپر ev jî dirik e ango dirî reşk hênû wisa heban girtiye cî bi cî wisa heb girtiye ev jî bi rastî dirik li ciyê avî pêtir tên niha ciyê ez lê me ciyekî bejahî ye û bawer dikim li vir av heye lewra jî ev li vir derhatiye çimkî li rû erdê av li vê derê tune ye li vir çiya ye bi rastî jî li vir di nav vê hişkayî û bejahiyê de dirik derhatiye ev jî balkêş e vaya jî strî ye cureyekî sincan e strîya nava xwezayê ye wekî dibînin ev jî di nav xwezayê de pêkana me rû rastî vede vê kevirê jî bi rastî her derê wê wek bûye fosîl qat bi qat sere wisa hema di her ciyê wê de fosîl çêbûye kevirekî balkêş e vê derê wek baskê firindeyekî fosîl wisa çêbûye bi rastî jî xweza gelek xweşînekan bi meriv dide nîşandan divê meriv di wê çarşovê de ji xwezayê hes bike belê wekî dibînî kevirekî balkêş û giş her derê wê bîye fosîl